A sada pesma Vladislav Petkovića Disa, 1900 i neke godine. Noćas su me pohodili mrči. Boris je štimao gitaru, uvijek svira ton. Ne znam da li znate anegdotu, Vladislav Petković Dis je vencao svoju ženu tako što je od onog priveske napravio prste i tako je odveo pred oltar. Eto vam ideja, moški. Grlište je spremno za nas. Grlište. U abon.